luister ons iets van jou en jou gang, young ones. Ons het 'n pik gesien. Man vang, man staan. Nou staan man vir julle eie notas, man. Ons is die young ones. Dit is nogal 'n heavy storie hoor. Maar dis ook 'n storie van Nou nie meer. ek gaan nou maar spring tussen Engels en Afrikaans. It's a story of redemption. Dis 'n storie van iemand wat 'n baie swaar lewe gehad het en wat heeltemal anders kon uitgedraai het. Maar hy het op 'n punt sy lewe omgedraai en ek dink dis daai deel van die storie that we can all relate to. Die Afrikaanse filmbedryf was nog redelik jong geweest. So dit was 'n goeie plek om te begin met Raamkans. Maar nou is daar so baie ander stories wat mense begin vertel en ek sien so uit daarna om al daai stories te sien. All your emotional registers will be prickled tonight, basically. And because I can only speak from what I got. When the movie finished at the Cape Town premiere, I was so emotional and I was shaking, tremoring, because I couldn't explain the emotions because there were so many. So it's one of those stories, and the fact that it's based on a true life story, it's one of those stories that will really, really touch you, and it'll make you walk away saying, wow. Dis oor drome, dis oor coming over any obstacle. Ja, so ek dink hulle kan veel uitsien. Ja. Die egtheid daarvan kom deur op die fliek. En soos wat een van die media mense gesê het die aand by die Silverskermfees, jy kan sien dat daar nou nie jy kan sien dat daar was nie aan 'n film gewerk nie. Dit kom voor meer soos in 'n sin van 'n documentary dat you couldn't see any acting. Soos jy kon sien John Fredericks se lewensverhaal was vertolk, maar sonder dat jy agterkom dat dit actually vertolk word. Daar's baie perspektiefs en perceptions jy weet oor hoe die mense lewe. Ek dink dit gaan vir hulle meer insight gee van eintlik regtig wat om ons is en ons moet tog trots wees op Proud South African. Hou op weghaloop, hou op hier seks maak en overseas gaan. Bly hier. Van daar baie stories wat moet nog vertel word. Verstaan jy? So dis deel van daai ontwikkeling. This film takes you into a place, takes you right into the Cape Flats like you've never been before, takes you right into prison like you've never been before. Takes you into the life of a man who became a storyteller. When he was faced with all the possible hardships of life, that's how he found his way through. And 70 years old now, he's able to, walk a red carpet and say, I made a movie. Yeah. But, more than that, we just feel we've made a really good, strong South African film for all South Africans. And we want people to just come and really enjoy it. Yeah. It's a tough film, but it's also a very entertaining film. Luister gaan moet onthou dat drome sterf nooit. Dreams never die. Daar's jou probleem nie. Ek onder jou protection en stiek wakker nag en sy aanvallers.